Popila sam kavu i odlučila sam srediti kokice, to jest očistit, jer čistim sad svako 5-6 dana, tako da je tamo sad za sredit. Tako da ću vam to snimiti da vidite malo kako ja to radim. Očistiti, ali prvo izbacim ove gdje spavaju, na čemu spavaju daske i koristim ovu masku jer mi uđe prašina pa mi smeta i rukavice. Ja to obavim lopatom jer mi je najlakše samo zastrugat, maknut vanka i onda sve novu piljevinu su. Šta je bilo?
I evo da vam snimim da je kokošinjac spreman, to jest sređen. Oni će to sve sad rasprpati, isprpati, ali nema veze. Ovo smo nedavno napravili, to jest moj dragi je to napravio, tako da tu spavaju. Lampe su i dalje tu. I tamo ono zeleno na zidu je voda, tako da se za vodu ne moramo brinuti. To je dragi se zabavio s tim i napravio, tako da ne moramo mijenjati vodu i ulijevati svaki dan novu, već je tu svježa stalna i vole biti tu u tom kutu. Tako da sam gotova tu sa kokicama, snimit ću vam kako se vrati u kokošinjac i onda idemo dalje. Ova kokica uvijek tu ovako skoči na mene i voli se mažiti. Da voliš. Slatkica, lijepa je. A tu imamo društvance. Svi su se skupili kraj koka. Koko je moj stari pivac i kad smo se riješili starih koka, njega smo ostavili. Stare koke su mu iščupale ovo perje ispod vrata. Da, tako da on je sad u ovoj tu kućici. Koja je u stvari namijenjena za buduće piliće. Ali čisto evo par dana da se Koko privikne na kokice. Je li tako, Koko? I Koko je najbolji pivac na svijetu. Najbolji. Tako da njemu dođu sad kokice tu pa se oni malo upoznavaju, što je dobro. Nisam ga htjela odmah pustiti jer ih ne pozna. Da, Koko. Još malo pa ćeš se s njima družiti. No vidi, smišani si. Pa da. A Koko je baš lijep. Baš je lijep, Koko. Sada sam zaboravila, sam ponela pepel. Ima novi drveni okvir, pa ću staviti da se mogu kupati. Sad kad popijem kavicu idem stjepat drva, to mi je sad u planu. I evo, dosta je za danas. Ovo sam iscipala. Tamo je još ostalo, ali je pretvrdo da bi ja to mogla. Tako da će to sad ostati tu. Ovo ću sad složiti.
I evo, drva su gotova, to sam sada to da ne cijepala i složila sam odmah, tako da mi ne ostaje, jer ne znam kako bi to složila da nisam sad. Ja sam malo zaboravna, tako da zaboravim stvari. Uglavnom, istjepano, složeno, sad idem se okupat i onda idemo dalje, jeli, treba nešto iskuhat. Njima čisto. Nisam, ako sam bila tamo iza. Ubrala sam kineski kupus i nešto celera, tako da mi je to za ručak. Mene uvatio san. Ja ću popiti još jednu kavu. U zadnje vrijeme lovi me taj san i zna me uvatiti tamo oko 7:30. Ja sam već gotova, znači, spavanje, penzija. Ni ljudi koji su u penziji ne idu spavat tad, katastrofa. Tako da ću ja popiti sad kavu, sad su 2 sata. Popit ću kavu i napravit ću ručak ili ti ga večeru. Jer ja ne znam, ne mogu ići spavat u 7:30. 7:30 ko strašno. Pa se nadam da će me malo razbuditi. Ako ne, morat ću naći neko rješenje, jer kažem, ne mogu. To mi je prerano za ići spavat. Strašno. Malo ću srediti kuhinju. Moram oprati ovaj kupus što sam ubrala. Jeste vidjeli kolika glavica kupusa? I tu sadnicu sam ja uzgojila iz sjemena. Bila sam kupila taj kineski kupus, tako da ove moje što sam sama uzgojila iz sjemena, taj kineski kupus mi je puno bolje nego kupovni. Prejednostavno je za uzgoj, nisam imala problema sa sjemenom ni klijanjem, tako da ogromna je glavica. Gledajte vi ovo. Znači, predobro. Napravit ću kupus u tavi s kumpirićom, mrkvom i stavit ću malo špekica. Tako da to mi bude baš ukusno. A sad kavica. O, baš ti hvala. U varivo sam na kraju stavila, ne znam sam sve snimila, kapulu, špekec, češnjak, krumpiriće, mrkvu, batat, kupus i sad manistru. Tako da kad sam manistra skuha to gotovo i jedno čekam jesti jer sam gladna. Kad pojedem idem zatvoriti kokice i to stvari to. Mislim da će dan tu i završiti. Bila sam u šetnji sa Rion, to smo obavili.
Laku noć. Sredila sam kokice, zatvorila sam ih, zatvaram ih jer ima dosta kuna tu po selu, pa ne znam, uvijek se može možda negdje provući pa da ne bi bilo, nisam ih zatvorila. Tako da njih lijepo zatvorim i onda sam sigurna. Uglavnom privodim ovaj video kraju, dan se baš odužio, ali bio je nekako produktivan, to volim. Volim kad su mi dani produktivni i kad dosta posla napravim. Tako da, to vam je to. Pišite u komentare ako vam se sviđa ovakvi tip videa i ako vam se video sviđa, lajkajte, komentirajte i preplatite se da me možete i dalje pratiti. A mi se gledamo u sljedećem videu. Bye!